Haleluya, haleluya wapendwa wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe tena. Unajua Mungu wetu anatupenda sana. Mungu anatupenda, anatujali. Mungu hataki anatuona tukilia. Mungu hataki anatuona tukiteseka. Ninakupatia neno hili katika maombolezo 3:37. Kwa Kifaransa ni Lamentation 3:37. Ukienda ukisoma hapo, Mungu anasema kwamba hakuna mtu anayeweza kuamuru kitu kifanyike isipokuwa Mungu amepanga iwe hivyo. Situation unapitia kwenye maisha yako, ujue hakuna kitu kinakupata ama unapitia kama Mungu hakupanga upitie hapo. Na kwenye matatizo yetu ni mapito tu, ni masomo, ni darasa tunapitia. Lazima upitie hapo ili Mungu anapokuja kukuinua, anapokuja kujibu mahitaji yako, uone kwamba kabisa huyu ni Mungu ndiye ametenda. Kuna situation ambazo zinatufikia kwenye maisha, unapotoka humo ndani unasema huyu ni Mungu tu ndiye anayefanya kitu kama hiki. Hakuna mwanadamu anaweza kufanya kitu kama hiki. Sasa unajua situation yako isikuvunje moyo. Isikufanye unalia sana ukamkufuru Mungu. Mwambie Mungu, kile ninachokipitia, kile ambacho kiko kwenye maisha yangu sahi, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni shida, ikiwa ni chakula unakosa, mavazi, nyumba kulipa, watoto kusoma, kama bado inashindikana, Mungu alijua kwamba utapitia hapo. Na ni lazima upitie. Dieu connaît ta situation. Il sait, il voit tout ce que tu es en train de traverser. Dieu voit tout. Mais une chose, Mungu hata kuacha uangamie. Atatuma msaada, atatuma secours. Dieu envoie du secours ili utoke kwenye hiyo situation ambayo uko unapitia.